Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahal azim min kulli dhanbil azim awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbil azim awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Ya Ghafur ya Rahim ighfir lana wal muslimin. Ya Ghafur ya Rahim ighfir lana wal muslimin. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbil azim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbil azim min sam'i wa basari wa kalami wa fuadi. Min sam'i wa basari wa kalami wa fuadi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbil azim awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbil azim awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan. Ya Ghafur ya Rahim ighfir lana wal muslimin. Ya Ghafur ya Rahim ighfir lana wal muslimin. Nastaghfirullah lana wa liwalidina. Nastaghfirullah lana wa liwalidina wa limashayikhina wa lijami'i
والأنبياء والشهداء والصالحين. صلى الله على النبي محمد خير الورى خاتم رسول شافع الأنام بدر تمام نور تجلى وعلى آله وصحبه ذوي الهدى وعلى آله وصحبه ذوي التقى. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون. صلى الله ربنا على النور العالمين محمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بربركة صلواتنا على العدو فانصرنا ببركة صلواتنا على العدو فانصرنا. Hari ini dipanggil saudara jatuh dengan dia. Nastaghfirullah ya Allah lana wa lakum min dzalikum. Nastaghfirullah ya Allah lana wa lakum min dzambina ya Maulana wa Nastaghfirullah ya Allah lana wa lakum min dzambina ya Maulana wa min dzambikum. Nastaghfirullah ya Allah lana wa lakum min dzambina ya Maulana wa min dzambikum. Nastaghfirullah ya Allah lana wa laha min dzambina ya
الله يا الله لنا ولكم من ذنبنا يا مولانا ومن ذنبكم نستغفر الله يا الله لنا وله من ذنبنا يا مولانا ومن ذنبه نستغفر الله يا الله لنا وله من ذنبنا يا مولانا ومن ذنبه نستغفر الله يا الله لنا ولكم من ذنبنا يا مولانا ومن ذنبكم نستغفر الله يا الله لنا ولكم من ذنبنا يا مولانا ومن ذنبكم نستغفر الله يا الله لنا ولهم من ذنبنا يا مولانا ومن ذنبهم نستغفر الله يا الله لنا ولهم من ذنبنا يا مولانا ومن ذنبهم نستغفر الله يا الله لنا ولهم من ذنبنا يا مولانا ومن ذنبكم نستغفر الله يا الله لنا ولكم من ذنبنا يا مولانا ومن ذنبكم نستغفر الله يا الله لنا ولها من ذنبنا يا مولانا ومن ذنبها نستغفر الله يا الله لنا ولها من ذنبنا يا مولانا ومن ذنبها نستغفر الله يا الله لنا ولكم من ذنبنا يا مولانا ومن ذنبكم نستغفر الله يا الله لنا ولكم من ذنبنا يا مولانا ومن ذنبكم
Ya Rasulullah, salamun alaik, salamun alaik ya rafi'a syami wad daraji ad-daraji ya سلام عليك يا رفيع شابي والدرج الله عفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم عفتي يا جيرة العالم الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم الله. Ya Rasulullah, salamun alaik, salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji ad-daraji ya Rasulullah, salamun alaik, salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji Allah afatai ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami afatai ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Allah. وبآيات القرآن يعون الله فالتائد فينا أخا الوهاني الله وبآيات القرآن يعون الله فالتائد فينا أخا الوهاني الله نعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يعلفنا يا رسول الله سلام عليك سلام عليك يا رفيع شاني والدرج الدرج يا رسول الله سلام عليك سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الله عفتك يا جيرة العالم يا
الجود والكرم عفتك يا جيرة العالم يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم الله ولنا المعنى وخيف من الله وعلى من هذا وكن وكوني الله ولنا المعنى وخيف من الله وعلى من هذا وكن وكوني الله ولنا خير الأنام أبوه وعلي المرتضى حسبه يا رسول الله سلام عليك سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الله عفتك يا جيرة العالم يا أهل الجود والكرم عفتك يا جيرة العالم يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم الله وبآيات القرآن يعون الله فالتائب فينا خلواني الله وبآيات القرآن يعون الله فالتائب فينا خلواني الله نعرف البدح وتعرفنا والصفا والبيت يعلفنا يا رسول الله سلام عليك سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الله عفتي يا جيرة العالم يا أهل الجود والكرم عفتي يا جيرة العالم يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم الله ولنا المعنى وخيف من الله
من الله فعلى من هزا وكوني الله ولنا خير الأنام أبوه وعلي المرتضى سبوه يا رسول الله سلام علي يا رفيع شاني والدرج يا رسول الله سلام علي يا رفيع شاني والدرج ضعفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم عفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم. Cek satu dua. Halo.
Yang mentang hudip awai ngetip pomangan ayah wajib tak apa-apa tapi nafkah menyokat Tuhan menyokat gawa urang cintanya rahmatullah tak bedah bagai anak mentua tak kirim doa menyokat gawa urang cintanya rahmatullah wajib tak apa-apa tapi nafkah menyokat Tuhan yuh mentang hudip awai ngetrip pomangan ayah wajib tak apa-apa tapi nafkah menyokat Tuhan menyokat gawa urusitanya rahmatullah tak bedah bagai anak mentua tak
bulan fon hai anelon hingga keluar susah-susah dalam hati berjanjan sakit dalam jantung ada satulung hai anelon sengsara susah-susah dalam hati berjanjan sakit dalam jantung anda satulung hai anelun sengsara yuh mentang hudi awai menteri pemangan ayah wajib apa-apa kabri nafkah menyongga Tuhan menyongga gawa mursyidanya berdabaga ada metua kirim doa menyong kagua mursyidanya rahmatullah tak berdabaga ada metua kirim doa menansib ayah nama tua kata-kata kepikir tipu rasa besi di dalam minta bugata sesalam hati berjanjan sakit dalam jantung anda satulung hai anelung ayah sengsara di ayah hana kepikir asai hati si jantung hati tubuh bergegar yuk mentang hudi awai ngetri pemangan ayah wajib apa-apa tapi nafkah menyongga Tuhan menyongga gawa mursyidanya rahmatullah tak berdabaga ada metua kirim doa menyongga gawa mursyidanya minta bugata dengan gerah di ayah hana kepikir asai hati si jantung hati tubuh berdegar dengan gerah di Say, oh.
Nabi pegang kiamatnya memang kata Nabi pegang kiamatnya memang kata donya pengsen donya peng menyeleweng jeung sagok katuba Nabi pegang kiamatnya memang katuba Nabi pegang kiamatnya memang
semuanya memang kado. Polong sana. Bentar Jok. Sabar dulu ya. Bentar Jok.
بشرانا إلى المنى سنى العنا وفرهانا بشرانا إلى المنى سنى العنا وفرهانا بشرانا إلى المنى سنى العنا وفرهانا بشرانا والدار أنجز ودوم البشر أرحمنا والدار أنجز ودوم البشر أرحمنا بشرى لنا للهدى سرعنا وفلنا بشرى لنا طيبي باللقاء يا عين قوي أعيننا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قوي أعيننا هذا جمال المصطفى أنوره لاحت لنا هذا جمال المصطفى بشرى لنا بالمنى سرعنا وفرحنا بشرى لنا بالمنى سرعنا وفرحنا بشرى لنا بالمنى سرعنا وفرحنا بشرى Cái cầm lấy đâu nè. Bari. Ya Rasulullah
Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah Muhammad ana abdullah yamina nama ibunda Muhammad ana abdullah amina nama ibunda. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah Muhammad ana abdullah amina nama ibunda Muhammad ana abdullah amina nama ibunda. Diberitahukan kepada seluruh masyarakat Kampung Resah Baru urang inang kajeut neueuh Mekanduri. Dikata pada urang inang kajeut Mekanduri dan urang agam juga kajeut Mekanduri. Dengalan pegabacun hai kaulan ke Rasul Tuhan di akhir masa. Dengalan pegabacun hai kaulan ke Rasul Tuhan di akhir masa. Kadang nasalah baulun kadang mengairakan ubina dosa. Kadang nasalah baulun kadang mengairakan ubina dosa. Ya Rasulullah,
nama ibunda. Yang darah-darah yang tari-tari Jibun bin kopi di dalam cawan. Yang darah-darah yang tari-tari Jibun bin kopi di dalam cawan. Jibun bin kopi di dalam cupi awak tehandi ji sempat sinar. Jibun bin kopi di dalam cupi awak tehandi ji sempat sinar. Ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad Ali Abdullah Bina nama ibunda Muhammad Ali Abdullah Bina nama ibunda. 12 hari Rabiul Awal hijrah Rasul Mustafa. 12 hari Rabiul Awal hijrah Rasul Mustafa. Di Aminah Nabi lahiran kepada Tuhan jedak rupa. Di Aminah Nabi lahiran kepada Tuhan jedak rupa. Ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad Ali Abdullah Bina nama ibunda Muhammad Ali Abdullah Bina nama ibunda. Bermalam Senin lahir dan junjungan malam malam mulia. Bermalam Senin lahir dan junjungan kehairan malam mulia. Pada kaum yang jahiliyah di Rasulullah depan tangannya. Pada kaum yang jahiliyah di Rasulullah depan tangannya. Ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad Ali Abdullah Bina nama ibunda Muhammad Ali Abdullah Bina nama ibunda. Alhamdulillah ya Rasulullah nama ayah yang tak tercinta. Alhamdulillah ya Rasulullah nama ayah yang tak tercinta. Ayah di Nabi Sayyidil Abdullah kata Allah awai ngebuka. Ayah di Nabi Sayyidil Abdullah kata Allah awai ngebuka. Ya Rasulullah ya Habibullah ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad Ali Abdullah Bina nama ibunda Muhammad Ali Abdullah Bina nama ibunda. Nentonak doh patung lam Ka'bah nama yang megah datang Uzan. Nentonak doh patung lam Ka'bah nama yang megah datang Uzan.
محمد آل عبد الله أمينا دام إبنا محمد آل عبد الله أمينا دام إبنا hancur patung yang kafe semua patung Ka'bah mentanah rata hancur patung yang kafe semua patung Ka'bah mentanah rata harpe bewan wangi melimpah cahaya dibuka mengenang boina harpe bewan wangi melimpah cahaya dibuka mengenang boina ya Rasulullah ya Habib Allah ya Rasulullah ya Habib Allah Muhammad al Abdullah Amina nama ibunda Muhammad al Abdullah Amina nama ibunda kalimat fil yani gajah masabaha di Jepang kuna kalimat fil yani gajah masabaha di Jepang kuna dengan mengaco Ka'bah Baitullah yang dijaga jiwa agama jika mengaco Ka'bah Baitullah yang dijaga jiwa agama ya Rasulullah ya Habib Allah ya Rasulullah ya Habib Allah Muhammad al Abdullah Amina nama ibunda Muhammad al Abdullah Amina nama ibunda bergenap doa dalam Ka'bah nama yang megah datang nauzan bergenap doa dalam Ka'bah nama yang megah datang nauzan awat lahir ya Rasulullah takkan bekah aku binasa awat lahir ya Rasulullah takkan bekah aku binasa ya Rasulullah ya Habib Allah ya Rasulullah ya Habib Allah Muhammad al Abdullah Amina nama ibunda Muhammad al Abdullah Amina nama ibunda Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Yoma sanabi dile sabojan nasi dorong kenan trodega. Yoma sanabi dile sabojan nasi dorong kenan trodega. Jaga maju libakan jogan partiban hukum dasar dihamba. Jaga maju libakan jogan partiban hukum dasar dihamba. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Nibasi ura ada di unam sakitkan wayang karap binasa. Nibasi ura ada di unam sakitkan wayang karap binasa. Demi taubat rata jeduk ulung mekau rata aulia. Demi taubat rata jeduk ulung mekau rata aulia. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Dekat di Tuhan Rama kendilan Allah Tuhan lam boleh ada. Dekat di Tuhan Rama kendilan Allah Tuhan lam boleh ada. Bunda boleh berhati jantung dan penjagaan. Kania bertuhan bunda boleh berhati jantung dan penjagaan. Kania bertuhan. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Teman jawab oleh janjangan berjesusah menadi kata. Teman jawab oleh janjangan berjesusah
Kerja susah cuma digatan demi tak urut dan tak sembahyang duduk asinan bagai tujuan demi tak urut dan tak sembahyang di barunya kenan tertegak. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Waduh. La ilaha illallah.
sallallahu ala yasin Ahmad al-hadil amin sallallahu ala yasin Ahmad al-hadil amin wa alihi muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in wa alihi muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. Sallallahu ala yasin Ahmad al-hadil amin sallallahu ala yasin Ahmad al-hadil amin wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. حافظنا كل القرآن جودنا تقى اللسان حافظنا كل القرآن جودنا تقى اللسان فهمنا حق البيان سابسناه في الجنان فهمنا حق البيان سابسناه في الجنان باعدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين وآله المقربين وصحبه والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين. أعزنا من النسيان وختمنا على الإيمان أعزنا من النسيان وختمنا على الإيمان والثقال في الميزان واللقاء بالغفران والثقال في الميزان واللقاء بالغفران والدخول في الجنان والنظر بالرضوان صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين وآله المقربين وصحبه والتابعين وأهله المقربين وصحبه والتابعين. Hai ma hai ma cha
hai mana cho ulun kada dalam neraka hai mana cho ulun kada dalam neraka alai anu halun cho di salangan gure masalah dunia alai anu halun cho di salangan gure masalah dunia bantu bantu rakyat apoi neraka alai anu hanjenon bantu ngan pageleku ulun kagelawa alai anu hanjenon bantu ngan pageleku ulun kagelawa hai mana cho ulun kada dalam neraka hai mana cho ulun kada dalam neraka alai anu halun cho di salangan gure masalah dunia alai anu halun cho di salangan gure masalah dunia tolong pada tutup apoi neraka alai anu hanjenon tolong ayo masa di kampung ulun kasarapa alai anu hanjenon tolong ayo masa di kampung ulun kasarapa hai mana cho ulun kada dalam neraka hai mana cho ulun kada dalam neraka alai anu halun cho di salangan gure masalah dunia alai anu halun cho di salangan gure masalah dunia Neng dalam neraka alai anu beka puga brunei pancuri kame masalah dunia alai anu beka puga brunei pancuri kame masalah dunia hai mana cho ulun kada dalam neraka hai mana cho ulun kada dalam neraka alai anu halun cho di salangan gure masalah dunia alai anu halun cho di salangan gure masalah dunia ruhib lepatan ruhib dalam neraka alai anu beka tegah ruhib gaduh kamu encik masalah dunia alai anu beka tegah ruhib gaduh kamu encik masalah dunia hai mana cho ulun kada dalam neraka hai mana cho ulun kada dalam neraka alai anu halun cho di salangan gure masalah dunia alai anu halun cho di salangan gure masalah dunia
Hai iman, hai iman jauh pada dalam neraka. Hai iman, hai iman jauh pada dalam neraka. Sampai masalah dunia. Pang sabilillah ya Allah, pang sabilillah, pang sabilillah ya Allah, pang sabilillah, menyosyahid dalam pang sabi Tuhan ainul mardiyah, menyosyahid dalam pang sabi Tuhan bi ainul mardiyah. Prang sabilillah ya Allah, prang sabilillah, prang sabilillah ya Allah, prang sabilillah, menyosyahid dalam prang sabi Tuhan bi ainul mardiyah, menyosyahid dalam prang sabi Tuhan bi ainul mardiyah. Hasan dan Husain cucu di Nabi, Amil Basiti Fatimah Zura. Hasan dan Husain cucu di Nabi, Amil Basiti Fatimah Zura. Syahid Husain kemanaan perang Syahid Hasan inam itu Syahid Husain kemanaan perang Syahid Hasan inam itu perang sabilillah ya Allah, perang sabilillah, perang sabilillah ya Allah, perang sabilillah, menyosyahid dalam perang sabi Tuhan bi ainul mardiyah, menyosyahid dalam perang sabi Tuhan bi ainul mardiyah. Laila Majnun yang kebahasan gunung rayuan di Pebaraja. Laila Majnun yang kebahasan gunung rayuan di Pebaraja. Kati polako ayat putih licin untuk mengawin rupa menegata. Kati polako ayat putih licin untuk mengawin rupa menegata. Prang sabilillah ya Allah, prang sabilillah, prang sabilillah ya Allah, prang sabilillah, menyosyahid dalam perang sabi Tuhan bi ainul mardiyah, menyosyahid dalam perang sabi Tuhan bi ainul mardiyah. Kami pelaku hai puteni jen berkawin dengan raja. Kami pelaku hai puteni jen berkawin dengan raja. Kami pelaku rodo haji ke majulala cuke roke ke raja. Luci pelaku rodo haji ke majulala cuke roke ke raja. Prang sabilillah ya Allah, prang sabilillah, prang sabilillah ya Allah, prang sabilillah, menyosyahid dalam perang sabi Tuhan bi ainul
Marodia Menasyahid dalam prasabi Tuhan Nabi Ainul Marodia Hasan Hussein cucu Nabi Anak Siti Fatimah Zahra Hasan Hussein cucu Nabi Anak Siti Fatimah Zahra Syahid Hussein cuma dalam tangan Syahid Hasan Nabi Tuba Syahid Hussein cuma dalam tangan Syahid Hasan Nabi Tuba perang sabilillah ya Allah perang sabilillah perang sabilillah ya Allah perang sabilillah menyahid dalam perang sabil Tuhan Nabi Ainul Marodia menyahid dalam perang sabil Tuhan Nabi Ainul Marodia Laila Majnun yang terbahasa tentang rayuan di Maharaja Laila Majnun yang terbahasa tentang rayuan di Maharaja Jadi polako hai putih DJ udah berkawi dunia kadang-kadang Jadi polako hai putih DJ udah berkawi dunia kadang-kadang Terang sampai hilang ya Allah Sabilillah ya Allah sabilillah dunia syahid dalam perang sabil Tuhan Nabi Ainul Marodia dunia syahid dalam perang sabil Tuhan Nabi Ainul Marodia pra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم الحمد لله رب العالمين
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مزددرا فيض البركات على ما أناله وأوله وأثني بحمد موالده سائغة هنية ممتدعا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرار القريمة والجباه. وأستمنه الله تعالى رضوانا يخص القطرات الطاهرة النبوية ويؤم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجليه هداية لسلوك السبل وزهات الجلية وحفظا من الهواية في خطات الخطأ وخصاه. وأنشروا من قصات المولد النبوي برود حصانا كبقرية نادما من النصاب الشريف العقدم تحل المسامع بهنا. وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطير اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. وبعد فقوله سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت قصاره السنية ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعلياه ابن قصي واسمه مجمع السمية بقصي لتقاسيه في بلاد قضاعة القضية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرام المحترم فحماحمه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية. وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه
ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبه ابن مضر بن نزر بن معد بن عدنان وهذا سلك نظامت قرائنه بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع